Ndagira ngo nongere mbifurize ibihe byiza, mbifuriza kugira umugoroba mwiza ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere 2026. Ndibaza yuko aho muri hose mudukurikiye, abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Mwese nabasuhuza kandi nako mbaha ikaze. Mwe mwamaze gukora ka subscribe, mwamaze gukandaho mugakanda kuzogera, mwarakoze cyane. Ariko namwe mutarabikora mushobora kubikora muri aka kanya. Hanyuma namwe mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari mu gihugu cya Canada, mwese ikaze muri amakuru. N'amakuru rero atunguranye tubazaniye uyu mugoroba kuri Dr Edouard Ngirente, uwahoze rero ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Arihe mbere yo kugenda niki yasize avugana amakuru akomeye cyane kandi atugeze muri aka kanya kuri Dr Edouard Ngirente, ariko kandi n'andi makuru y'ingenzi akomeye cyane akomeje kugenda avuga mu buryo bw'inshamake. Nifuza ko tugaruka mbere ko tujya ku nkuru yacu nyirizina kuri Dr Edouard Ngirente. Uyu mugabo mwaramukunze cyane ubwo yari minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda, yakoze akazi gakomeye cyane ubwo yabwiwe inshingano n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, akaza gukomeza kandi guverinoma ku nshuro ya kabiri. Hanyuma rero ejo bundi akaba rero yaragize gutya aza gukurwa ku nshingano yari afite nka minisitiri w'intebe, aza gushyirwaho rero guverinoma nshya, birumvikana iwe na Dr Justin Nsengiyumva. Ikaze muri amakuru mu buryo bw'inshamake. Mbere ko tujya ku nkuru yacu nyirizina, babwire ko Perezida Felix Tshisekedi wateye umugongo ibiganiro bya Doha arashaka ko haba ibiganiro bishya bya Rwanda mu gihugu cya Angola. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ashaka ko hatangira ibiganiro bishya bya Rwanda, mu gihe akomeje kandi gutera umugongo ubuhuza bwa leta ya Katari bwatangiye mu ntangiriro za 2025. Perezida Felix Tshisekedi yarukaga i Rwanda tariki ya 14 Ukuboza 2025. Uwo munsi yahagiriye uruzinduko rw'amasaha make aganira na Perezida wa Angola Joao Gonçalves Lourenço ku byafasha uburasirazuba bwa RDC kubona amahoro. Ibiganiro bya Rwanda bivuga ko byayoborwaga na Perezida Lourenço byahagaze mu Ukwakira 2024, ubwo intumwa za leta ya RDC zangaga kugirana ibiganiro bitaziguye n'ihuriro rya AFC 23. Byahuriranye n'uko Perezida Lourenço yari agiye gutangira kuyobora umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, African Union. Perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo Faure Esozima Nyasibe niwe wamusimbuye kubuza, ariko nta byinshi nawe yagezeho kuko ibiganiro by'amahoro byimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Qatar. Biteganyijwe ko tariki ya 15 Gashyantare 2026 ubwo inteko rusange ya African Union izaba yateranye, Joao Lourenço azasimburwa na Evariste Ndayishimiye Burundi. Bivuze ko kuva icyo gihe rero Perezida wa Angola azaba abohotse. Ku itariki ya 5 Mutarama, Perezida Felix Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Angola aganira na Joao Lourenço ku mutekano mu burasirazuba bwa RDC. Gusa ngo iki kiganiro ni gitandukanye na gahunda y'ibiganiro by'amahoro bya Doha na Washington DC. Nubwo ibiro bya Perezida wa RDC bigaragaza ko Perezida Felix Tshisekedi ashyigikiye ibiganiro bya Doha, bigaragara ko atakibiha agaciro kuko aherutse kwanga kohereza intumwa z'igihugu cye mu nama ebyiri zategwe na leta ya Qatar zari zigamije gusuzuma uko agahenge kubahirizwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana waherutse gushinja leta ya Qatar kwifashisha ijambo ifite n'amafaranga mu gutuma Amerika idafatira u Rwanda ibihano. Uyu muyobozi kandi yakomeje kurushinja guhungabanya umutekano wa RDC, ibirego rwateye utwatsi kenshi cyane. Amakuru ava i Kinshasa yemeza ko mu gihe Lourenço ateganya kuva ku buyobozi bwa African Union, Tshisekedi yamusabye gutangiza ibiganiro by'amahoro bishya bya Rwanda. Perezida wa Angola kandi arabimwemerera, amubwira ko agomba rero kuganirizwa kugira ngo rero amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC ahagarare. Mu bo Lourenço ateganya kuvugisha harimo abanyepolitiki bashyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, abatavuga rumwe nabo, abarwanya bakoresheje intwaro AFC 23, abanyamadini ndetse n'abo muri societe civile. Bigaragara ko ibiganiro bishya bya Rwanda nibitangira bizaba bifite isura y'ibyaberaga i Nairobi mu myaka irenga 2 ishize, cyane se ibyasabwe n'amadini by'umwihariko Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani. Kuri AFC 23 nibyo kandi bifite imbaraga nk'ibya Doha, kubera ko i Rwanda haganirirwa ibibazo rusange by'abanyekongo, ibyihari bireba nko kurekura imfungwa 700 zayo n'ibyibandweho cyane. Hanyuma reka mubabwire ko
mbere gato yuko tujya kuri nkuru yacu ivuga kuri Dr Edouard Ngirente, mbabwire ko Delcy Rodriguez uherutse guhabwa inshingano zo kuyobora Venezuela by'agateganyo nyuma y'uko Perezida Nicolas Maduro afashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahiriye izo nshingano. Delcy Rodriguez yarahijwe nk'umukuru w'igihugu w'agateganyo wa Venezuela mu nama y'inteko ishinga amategeko yabaye kuri wa gatandatu Mutarama 2026. Uyu umugore imyaka 56 wabaye vice perezida kuva 2018 yavuze ko yababajwe n'ibyo yise gushimutwa kwa Perezida Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores bafashwe n'ingabo za Amerika mu gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026. N'irahira ryabaye nyuma y'amasaha make Nicolas Maduro agejwe mu rukiko rw'i Manhattan akavuga ko akiri perezida wa Venezuela, ndetse yirigurakana ibyaha byose ashinjwa birimo ibijyanye n'iterabwoba rishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Mbere y'uko Nicolas Maduro yitaba urukiko, akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye kari kakoze inama y'igitaraganya yo kuganira ku bibazo bya Venezuela. Ambasaderi wa Venezuela kandi muri Loni Samuel Mukada yavuze ko igihugu cye cyagabweho igitero cy'amasasu kidafite ishingiro ry'amategeko. Delcy Rodriguez arahiye nyuma y'iminsi mike ahawe gasopo na Perezida Donald Trump amusaba kwitwararika ku byemezo bireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye kandi tuganira kuri Dr Edouard Ngirente. Amakuru rero avuga kuri Dr Edouard Ngirente nuko nkuko iyi nkuru ikomeza kugenda ivuga, n'urugendo nungukiyemo byinshi cyane. Dr Edouard Ngirente wari minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente wari minisitiri w'intebe w'u Rwanda yatangaje ko imyaka hafi 8 yari amaze muri izi nshingano yungukiyemo byinshi kandi azahora atewe ishema n'icyizere yagiriwe cyo kuyobora guverinoma. Dr Edouard Ngirente yabaye minisitiri w'intebe ku itariki 30 Kanama 2017 kugeza tariki 23 Nyakanga 2025 asimburwa na Dr Justin Nsengiyumva wari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Ubutumwa Dr Edouard Ngirente yajujije ku rukuta rwa X nyuma y'itangazo rishyiraho minisitiri w'intebe mushya bukubiyemo gushimira Perezida Paul Kagame wamugiriye akamushingano zo kuba minisitiri w'intebe akazimaramo imyaka 8. Ni urugendo nungukimo byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye aya mahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarambaye hafi. Ati mukanshyigikira muri urwo rugendo mwambere icyitegererezo, nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Dr Edouard Ngirente ashimirwa ko muri guverinoma yayoboye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma Dr Edouard Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na minisiteri 21, minisiteri 2 zakuweho hashingwa imwe, mu gihe indi imwe rero yagaruweho. Hakuweho kandi minisiteri y'ubutaka n'amashyamba na minisiteri y'ishoramari rya leta, hashingwa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse hagarurwaho minisiteri y'umutekano. Dr Edouard Ngirente kandi yavukiye ahitwa Mbirima muri Namatovu mu kagari ka Mbirima, murenge wa Coko, mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Mwaka 1973 amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza rya Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri groupe scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr Edouard Ngirente kandi yize ubukungu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, n'umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare aho yanigishaga. Icyo gihe kandi yari n'umukozi wa kaminuza umushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibarushamibare ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique d'Orvey yo mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin, maze inama y'Aminisitiri yateranye tariki 30/11 muri Village Rugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame imwemera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Edouard Ngirente kuva 2014 kandi yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2016 kandi yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Yandi makuru rero reka mbabwire ko amakuru akomeje kugenda avuga ku ruhando mpuzamahanga ni itabwa muri yombi rya Perezida Nicolas Maduro ndetse no kugezwa imbere y'urukiko, ariko kandi ifatwa rye ryagize ingaruka rikomeye cyane aho igiciro cya zahabu cyazamutse nyuma y'uko Amerika ishimusa witwa Nicolas Maduro. Mu masaha ya mu gitondo yo kuri wa mbere muri Aziya zahabu
yari yazamutseho hafi 1.8% igera kuri hafi ku bihumbi 4 n'amafaranga 408 y'amadolari Amerika, ni ukuvuga hafi miliyoni 6 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda kuri once imwe ya zahabu. Ifeza yo yari yazamutseho hafi 3.5 kuko amafaranga yimuriwe mu byitwa ibikoresho byizewe safe haven assets. Ibiciro bya peteroli byo ntibyahindutse cyane mu gihe imigabane mu karere yari iri hejuru muri rusange. Zahabu na feza byombi byigeze kandi kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu mateka mu mwaka wa 2025, ariko ibiciro byaje kugabanuka mu minsi ya vuba. Gusa ibyo ntibyabujije zahabu gukomeza kuba hejuru kurusha indi myaka kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, aho yagize izamuka riri hejuru 60% ikagera ku rwego rwo hejuru rw'amateka 4549 by'amadolari y'Amerika ku itariki ya 26 Ukuboza 2025. Iryo zamuka ryatewe n'impamvu kandi zitandukanye zirimo ibyitezwe ibyo kugabanya inyungu ku nguzanyo, kwigarurirwa kwa zahabu ndetse n'amabanki makuru, ndetse n'impungenge z'abashoramari ku makimbirane mpuzamahanga no kutabona neza ahazaza h'ubukungu. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli kandi cyahindagurikaga mu bucuruzi bwo mu kirere bwo mu rukerera kigabanuka gato mu masaha mu gitondo hagati. Ku rundi ruhande kandi abashoramari bahangayikishijwe n'ingaruka zishobora kugera ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimuswe perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Donald Trump yatangaje ko azakoresha umutungo munini cyane wa peteroli wa Venezuela nyuma yo gufata Maduro. Avuga ko Amerika kandi izayobora igihugu kugeza igihe hazaboneka inzibacyuho itekanye, iboneye kandi itekerejweho neza. Icyakora impuguke mu by'inganda zatangaje ko icyo cyemezo kidashobora kugira ingaruka zihuse ku buryo abantu n'ibikorwa by'ubucuruzi bishyura bijyanye n'ingufu. Abahanga kandi bavuze ko gusana no kongera kuzamura ibikorwa remezo bya peteroli bya Venezuela byasaba amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari y'amadolari kuko byangiritse cyane kuva mu ntangiriro z'imyaka 2000. Nubwo Venezuela kandi ibarwa nk'igihugu cya mbere ku isi gitunze peteroli nyinshi, umusaruro yagezaga ku isoko wari muke cyane kubera ko Amerika imaze igihe kandi yarayishyize mu kato. Kugeza ubu iki gihugu kandi cyatangaga 1% gusa bya peteroli yose icuruzwa ku rwego rw'isi nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Teganyijwe ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere 2026. Byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa. Hari umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda NOPO National platform ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye nka Bobi Wine mu muziki w'igihugu cya Uganda. Byinshi kandi n'ubwo bwari bwinshi cyane hatekerezwa ko imyigaragambyo ishobora kuzaba muri iki gihugu cya Uganda, ariko ndagira ngire ko aya makuru atugezeho n'amakuru akomeye cyane amaze gushyirwa hanze n'uwitwa Janet Museveni, n'umufasha w'umukuru w'igihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Mbere gato yuko twinjira neza mu nyirizina kuri iyo nkuru ikomeje kugenda ivugwa muri iki gihugu cya Uganda, amakuru akomeye cyane, reka mbanze bahe inshamake y'amakuru n'ingenzi agezweho yihutirwa muri aka kanya kugira ngo twinjire ku nkuru nyirizina kuri Janet Museveni, umufasha wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Abwire ko Nigeria abagabo bitwaje imbunda bishe abaturage bagera ku 30. Polisi yo muri Nigeria yatangaje ko abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu ntara ya Niger mu majyaruguru ya Nigeria bica abaturage 30 ndetse abandi barashimutwa. Mu itangazo umuvugizi wa polisi muri leta ya Nigeria Wasiu Abiodun yashyize hanze yagize ati abantu barenga 30 basize ubuzima mu gitero, abandi bashimuswe. Abiodun yakomeje avuga ko abagabo bitwaje intwaro binjiye mu isoko rya Kasuwane Daji riherereye mu mudugudu wa Demo, batwika amaduka ndetse bangiza ibiribwa byari birimo ibindi kandi barabyiba. Polisi batangaje ko abagabye igitero baturutse muri parike yo mu karere ka Kabe ahakunze kuba indiri y'ayo mabandi yitwaje intwaro. Abatangabuhamya babwiye Reuters n'amakuru byabongereza ko abagabye igitero bari ku mapikipiki barasa ku bantu bose ntacyo bitayeho, bashimuta abagore n'abana. Umwe mu batangabuhamya yagize ati nta nzego z'umutekano zigeze kandi zihagera kuva igitero cyatangira, ubu turi gukusanya imirambo. Nigeria ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika bikomeje kandi kwibasirwa n'abajura bitwaje imbunda. Ubuzima bw'abaturage burahatikirira bikomeye cyane, nko mu Gushyingo 25 abanyeshuri 50 bashimutiwe mu ishuri ryitwa St Mary nanone kandi mu ntara Nigeria. Icyakora benshi muri bo baje gutabarwa nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Nigeria, mbabwire ko leta ya Nigeria yasobanuye impamvu artificial intelligence yifashishijwe mu ifoto ya Perezida Paul Kagame ndetse na Bola Tinubu.
leta ya Nigeria kandi yemeje ko yifashishije ubwenge buhangano artificial intelligence bwa Grok mu kunoza ifoto ya Perezida Paul Kagame ndetse na Ahmed Bola Tinubu, ariko kubidakuraho ko bombi bahuriye i Paris mu Faransa. Tariki ya 4 Mutarama 2026 Perezida Tinubu yashyize ifoto ye na Paul Kagame ku rubuga nkoranyambaga rwa X asobanura ko bombi baganiriye ku bibazo bireba isi n'uko Afurika yagira ijambo ku ruhando rw'amahanga. Kubera ko muri iyi foto hagaragaramo ikirango cya Grok, abantu bacitse urondogoro batangiye gutekereza ko abakuru b'ibihugu bashobora kuba batarahuye. Perezida wa Nigeria agahitamo kandi guhimba inkuru. Tariki ya 5 Mutarama umujyanama wihariye wa Perezida Tinubu ushinzwe ibijyanye n'itangazamakuru witwa Temitope Ajayi yatangaje ko ifoto ibitahimbwe na artificial intelligence. Temitope yagize ati iyi foto ni y'ukuri, ati ntiyahimbwe na artificial intelligence. Perezida Paul Kagame na Tinubu bahuriye Paris basangira ku cyumweru ejo. Abayobozi bombi kandi banasangiye na Perezida Emmanuel Macron ejo nimugoroba. Yasobanuye ko ifoto ya Perezida Paul Kagame na Tinubu yafatishijwe telefone bigaragara ko idasa neza, ikaba rero ariyo mpamvu yashyizwe muri Grok kugira ngo yongererwe ubwiza. Ati iyi foto yafatishijwe telefone kandi rwose ntiyasaga neza, umufotozi yakoreshe Grok gusa kugira ngo rero ayongere ubwiza. Iyi si yo mpamvu yo kwanzura ko yahimbwe na artificial intelligence nk'uko yagiye abishimangira. Mu yandi makuru arakomeza kugenda avuga yuko igiciro cya zahabu cyazamutse nyuma y'uko Amerika ishimuse witwa Nicolas Maduro Masayi mu gitondo kuwa mbere muri Asia. Zahabu yari yazamutseho hafi 1.8% igera hafi ku bihumbi 4 n'amafaranga 408 by'amadolari Amerika, ni ukuvuga hafi miliyoni 6 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda y'amanyarwanda kuri ounce imwe ya zahabu. Ifeza yo yari yazamutseho hafi 3.5 kuko amafaranga yimuriwe mu byitwa ibikoresho byizewe safe haven assets. Ibiciro bya petrol byo ntibyahindutse cyane mu gihe kandi imigabane mu karere yari iri hejuru cyane muri rusange. Zahabu na feza byombi kandi byigeze kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu mateka mu mwaka wa 2025, ariko ibiciro byaje kugabanuka mu minsi ya nyuma. Gusa ibyo ntibyabujije zahabu gukomeza kandi kuva hejuru kurusha izindi myaka kuva mu mwaka w'1979 ngo yagize izamuka riri hejuru 30% ikagera ku rwego rwo hejuru rw'amateka rw'ibihumbi 4,597.71 by'amadolari Amerika. Ni ku itariki ya 26 Ukuboza z'ukwezi kwa 12 2025. Iryo zamuka ryatewe n'impamvu kandi zitandukanye zirimo ibyitezwe byo kugabanya inyungu ku nguzanyo, kwigarurirwa kwa zahabu n'amabanki makuru, ndetse n'impungenge z'abashoramari ku makimbirane mpuzamahanga no kutabona neza ahazaza h'ubukungu. Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyahindagurikaga mu bucuruzi bwo mu rukerera kigabanuka gato mu masaha yo mu gitondo hagati. Ku rundi ruhande abashoramari bangayikishijwe n'ingaruka zishobora kandi kugera ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishimuse Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Ikaze rero muri amakuru yacu, reka duce mu gihugu cya Uganda nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Mabwire ko Janet Museveni ni umufasha wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda yavuze ko Imana yakoresheje umugabo we Yoweri Kaguta Museveni igisirikare mu kurinda abaturage b'iki gihugu, abasaba kuzirikana urugendo rw'igihugu myaka 40 ishize no kurinda amahoro n'umutekano byagezweho. Yabigarutseho mu bikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Yoweri Kaguta Museveni i Entebbe tariki ya 5 Mutarama 2025. Janet Museveni yasabye abaturage gusubiza amaso inyuma mu gushimira Imana ku buryo Uganda yagezeho mu myaka 40 ishize. Ati iyo duteraniye hamwe bidutera kwibuka aho twavuye n'ibyo Imana yadukoreye nuko yakoreye Uganda mu myaka 40 ishize. Yashimangiye ko amahoro n'ubumwe igihugu gifite ubu byaturutse ku buyobozi bwiza bwashyizweho n'Imana. Agira ati Imana yakoresheje Perezida Yoweri Kaguta Museveni n'ingabo za UPDF mu kurinda amahoro n'umutekano by'iki gihugu cya Uganda. Yasabye abaturage kutibagirwa ibyagezweho, abibutsa ko Uganda yabaye ubuhungiro ku bantu bahunga intambara mu karere. Ati niyo mpamvu rero impamvu nyinshi cyane ziza gutura muri Uganda kuko Uganda yabaye ibyiringiro bishya byabo. Janet Museveni yasabye abaturage ba Wakiso na Entebbe kuzitabira amatora, avuga ko abaturage bakwiye kandi gukomeza gushyigikira amahoro n'ubumwe nk'ishingiro ry'iterambere ry'igihugu. Ati ijwi ryawe ni itafari ryawe utanga mu kubaka iterambere ry'igihugu cya Uganda. Mu makuru kandi avugwa mu gihugu cya Uganda mu gihe hategerejwe amatora agomba kuba ku itariki ya 15 z'uko kwezi kwa mbere muri iki gihugu cya Uganda, biravuga ko Uganda yakanye ibyo gukora internet mu gihe cy'amatora.
Abategetsi mu gihugu cya Uganda bahakanye amakuru avugwa yo gukora internet no kubihuza nzira mu gihe cy'amatora nk'uko byagenze mu matora aheruka mwaka wa 2021. Ivyo byari byaragabanutsweho cyane na Robert Kyagulanyi, umukandida ukomeye cyane uhanganye na Perezida Kaguta Museveni muri aya matora azaba mu cyumweru gitaha. Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine yakomeje kwibutsa abarwanashyaka be kuzakoresha uko bashoboye kose ngo bazamenyekanishe amakuru ajyanye n'amatora mu gihe internet izaba yakuweho. Wa gatanu w'icyumweru gishize sosiyete ya Starlink yahagaritse serivisi zayo muri Uganda nyuma y'uko Uganda isohoye itangazo rivuga ko ibikoresho by'isosiyete bitemerewe kwinjira mu gihugu bidahawe uruhushya n'umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba. Amakuru kandi akaba andi makuru avuga ko ibyo byakozwe nyuma y'uko Starlink itangiye gutanga serivisi zayo muri Uganda kandi nta burenganzira bwo kuhakorera ifite. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arimo gushaka indi manda yo kuyobora iki gihugu nyuma yo kumara ku butegetsi imyaka 40. Mu matora azaba ku wa kane w'icyumweru gitaha tariki ya 15 Mutarama, Museveni azaba ahanganye na Bobi Wine wamamaye cyane nk'umuhanzi mbere yo kuba umunyapolitike. Amatora asa nasubiramo ayo 2021 yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye aho bamwe basize ubuzima ndetse internet igahagarikwa mu gihe cy'iminsi igera kuri 4. Hagati aho guverinoma yabujije gutambutsa imbonankubone imyigaragambyo itemewe n'amategeko n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi imbere y'amatora. Ivuga ko ibyo bishobora kandi kongera umwuka mubi no guteza imidugararo mu baturage. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe itumanaho Uganda Communications Commission UCC yavuze ko amakuru avuga ko internet ishobora guhagarikwa ari ibihuha gusa, ashimangira ko inshingano z'iki kigo ari uguharanira ko itumanaho rikomeza kuba rihari mu gihugu hose. Umuyobozi mukuru wa UCC Nyombi Tembo yabwiye Radio Capital FM ikorera i Kampala mu gihugu cya Uganda ati kugeza ubu nta cyemezo gihari cyo guhagarika internet. Ibi kandi byashimangiwe na Amina Zewede, umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Itumanaho n'Ubukangurambaga bw'igihugu, aho yagize ati guverinoma ntiyatangaje cyangwa ngo itegeke kandi ntiyashyize mu bikorwa icyemezo icyo ari cyo cyose cyo guhagarika internet mu gihe cy'amatora. Asobanuye ko ayo makuru ari ibinyoma biyobya kandi bishobora gukura imitima abaturage. Yanaburiye abantu kwirinda gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa se ateza umwuka mubi. Yunzemo ati imbuga nkoranyambaga ntiziri hejuru y'amategeko. Avuga ko itegeko ryerekeye ikoreshwa nabi ry'ikoranabuhanga Computer Misuse Act rikurikizwa byuzuye no ku bikorwa bikorerwa kuri internet harimo no gukwirakwiza amakuru atari yo n'itumanaho ribabaza cyangwa se rikomeretsa abantu. Bashimangiye ko komisiyo y'amatora ariyo yonyine ifite ububasha bwo gutangaza ibyavuye mu matora kandi ko gutangaza amajwi ataremezwa cyangwa se ataratangazwa ku mugaragaro ari icyaha. Yose yagira ati ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bugomba kandi gukoreshwa mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko. Nubwo hari ibyemezo byatanzwe, ishyaka rikuru ritavuganwe n'ubutegetsi National Unity Platform NUP ryashyize ahagaragara porogaramu yo gukurikirana amatora n'itangazamakuru ry'amajwi mu buryo butari ku murongo wa internet mu gihe internet yaba ikuweho. Iyo porogaramu yitwa Bchat yatangajwe n'umuyobozi wa NUP Bobi Wine. Yavuze ko iyo porogaramu idakenera internet ahubwo ikoresha ikoranabuhanga rya Bluetooth mu gusangira amafoto ajyanye n'amatora, uko amajwi yakusanywa hirya no hino kuri site z'itora ndetse n'amakuru yose ku matora hatabayeho gukoresha internet. Yagize ati nk'uko twese tubizi rero ubutegetsi burimo ati kandi gutegura gukora internet mu bihe by'amatora nk'uko byagiye kandi bikorwa mu matora yabanje mu rwego rwo guhagarika itumanaho ndetse no kubuza abaturage kwishyira hamwe gukurikira uko amatora agenda ndetse n'uko amajwi abarurwa kugira ngo bime abaturage uburenganzira n'uburyo bwo kubaza abategetsi inshingano. Ibi akaba rero yabivugiye mu ijambo rye ritangira umwaka mushya wa 2026 mu gihe ihangana mu bya politiki rikomeje gufata intera. Amnesty International yashinje inzego z'umutekano za Uganda gukoresha icarubozo n'ifatwa ry'abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigamije gutera ubwoba abayoboke b'amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi. Uyu muryango uvuga ko ufite ibimenyetso by'abantu bakubiswe n'abatewe ibyuka biryana mu maso tear gas hamwe n'abagabweho ibitero kubera gushyigikira National Unity Platform rya Bobi Wine. Ku bijyanye n'ibi birego, BBC yabajije leta ya Uganda icyo ibivugaho ariko ntacyo irasubiza. Yoweri Kaguta Museveni yagiye ku butegetsi bwa mbere mwaka w'1986. Kuva icyo gihe kandi yatorewe kuyobora iki gihugu inshuro 6 mu matora yakunze kurangwa n'impaka, aho abatavuga rumwe nawe bamushinja kuburiganya iterabwoba ndetse no gucecekesha abatamushyigikiye. Ibi ariko leta ntiyahwemye kugenda ibihakana mu bitandukanye muri iki gihugu cya Uganda.
Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko nagiye mbibabwira, uwitwa Nicolas Maduro yagejejwe mu rukiko, ariko amakuru avuga ko inyuma ya Venezuela ni ibihugu bishobora kandi gukurikira mu burakari bwa Perezida Donald Trump. Ikiringo kigira kabiri cya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiriko kirarangwa n'ivyipfuzo vyiwe muri politike mpuzamakungu. Yashize mu ngiro amajambo yiwe y'iterabwoba kuri Venezuela mu gufata umukuru w'igihugu wayo n'umugore wiwe aho bari mu rugo rwabo muri mu rucungerero cane ku mugwa makuru Caracas mu gitero rurangiza mw'ijoro ryo kwa gatanu buca ari kwa gatandatu w'indwi iheze. Mu gusigura iki gitero, Trump yagarutse kubwirizwa rya Monroe ry'umwaka w'1823 rizwi mu mwaka w'1823 Monroe Doctrine, hamwe n'ico ryari ryemeje cyo kwiganzira akarere k'uburengero bw'isi, maze aca ahindura inyito yaryo mu kuryita Monroe Doctrine. Ngaya amwe majambo aherutse kuvugwa mu kugabisha ibindi bihugu bikurikiranwa na Washington. Greenland, Amerika isanzwe ifise ikigo ca gisirikare muri Greenland, ikigo Pacific Space, ariko Trump arashaka irizinga ryose uko ryakabaye. Turakeneye Greenland ku mvo z'umutekano w'igihugu, niko yabwiye abanyamakuru, avuga ko aho ako karere kari kuzuye amato y'Uburusiya n'Ubushinwa mu duce twose. Iri zinga ni nini ryo mu karere ka Arctique, rikaba kandi rigiye gukira ubwami bwa Denmark, riri ku ntera y'ibirometero vyababa 3200 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika. Gicaye ku butare bwa terre rare, ubutare nkenerwa cane mu guhingura amatelefone ngendanwa, amamodoka akoresha umuyagankuba hamwe n'ibikoresho vya gisirikare. Muri iki gihe umwimbu w'Ubushinwa wa terre rare usumba kuri cane uwa Amerika. Greenland iri kandi ahantu hakomeye cane mw'ibahari Atlantique y'uburaruko, ikaba ari umuhora ushikana ku muzingi wa Arctique, Cercle Polaire Arctique, mu gihe ibifaru y'umuzingi wa Arctique rizoba kandi rimaze gushonga mu myaka iri imbere, bizotuma haboneka ayandi mayira y'amato. Umushikiranganje wa mbere wa Greenland Jens Frederik Nielsen yishuye Trump mu kuvuga ko icyumviro c'uko Amerika yokuyagira irizinga ari ukuyayata, ati ntavyo kubandanya duterwa gitsure n'ayandi majambo, nta bindi ivyo kwihagira ubutaka bwacu. Turiteguriye kuvugana nabo, turiteguye kandi ibiganiro, ariko ibitegerezwa gukorwa biciye mu nzira zibereye kandi amategeko mpuzamakungu ibahirijwe.